I have evening service yana boy sintamba gang program highlights angena. Evening service that 2nd April 2024, time 6 p.m. Venue Chenloisho Baptist Church. Chairperson Mr. W. Yanbu, Program Secretary CSU. Order of the program. Invitation Associate Pastor Woman PC. Special number to minor choir. Calligraphy B. Ingam and friends. Spelling bee. Competition hour. Statistic Secretary CSU. Short speech on Aoleang, Aoleang. Now, Kanglip. Board of Kings H. Chongkao, Vice President CSU. Benediction Arts. Ayam Benediction. Asa. Binang train na kudo ya biyama. Literary competition. Gangaway spelling bee and work. Gama 2 participants each. Group ali makanga participants ani kong lepai la nga ai khajak ani li group ali makanga khajak ani kuai gama loku cha laka cha la kuai le nga tam dam na Masih nak datang muka aja. Songpa
Không gì đó phê mà ở lên nặng nham lý không gì phê màวันขันทีมเราเห็นที่เลี้ยงไปกับไปมาดีไปอันไปกับเจ้าหน้าที่จานมันก็ขยับบันตัวมาไปครับ participants บันมีวิรัตสิงห์นังKan mau bang